Kusho kanjalo lapho-ke uFeza nentokazi-ke yakwaZuma uLihle. Igama lengoma ethi You Love Too Much. Sabo salibingelela lento fast ukuthi TV le. Sinethulela uFeza wawalanga. Ngicabanga ukuthi insizwa senquthu. Ngibuye ngiyikhohle lezi ndawo ngingxole kuleyo ndawo leyo. Uzosithulela i-album entsha. Isigama le-album ithi Imizamo Yami. Sikhumbula ukuthi uFeza usanda khipha-ke i-EP eshisa kakhulu, i-EP enengoma eziwu-5 ey'dume kakhulu esimnandi kakhulu. Siyazi ukuthi yena i-EP kaFeza yasebenza kakhulu. I-title ye-EP ethi Inkanyezi yaphuma nge-29 zika-October 2025. Lapho ku-YouTube yenza imangaliso leyo EP yakhe uFeza. Njengengoma ethi Maqondana yahlanganiswa 28 million, Incenge Kancane 7 million, Inhliziyo Yami 4.5 million, Inkanyezi 1.4 million. Isingaphezulu ka-39 million wama-views. Yona-ke ini album kaFeza, ini EP laphana-ke ku-YouTube. Lapho ku-Spotify benza imangaliso ingoma enjengomaqondana 17.4 million, Incenge Kancane 6.7 million, Inhliziyo Yami 4.1 million, Khawuleza 1.2 million, Inkanyezi 1.4 million. Ikhawuleza laphana-ke ku-YouTube ayikafiki-ke ku-900,000. I-EP isiyonke-ke laphana ku-Spotify isihlanganise ngaphezulu kuka-30.8 million-ke wama-streams. Lensizwa-ke akusiyona umsebenzi yokuqala le eyawenzayo le EP. Ikhona eminye imisebenzi-ke kodwa le oyidusa kakhulu kwayifaka kakhulu. Ingoma yakhe ibitrenda kakhulu uDisemba, yaphinda akhupha kakhulu ngoJanuwari nangoFebruwari-ke laphana kenze imangaliso. Namanje ku-Spotify isalela ukuba u-number 1 lethu Maqondana, and isizohlanganisa-ke iy'nsuku ey'ningi ihleli ezo-number 1. Isihlanganise ama-100,000 streams usuku nosuku, close to 100 laphana-ke ku-Spotify. Isebenze kahle kakhulu le ndoda. Ngigcine seselapha ku-number 1 ku-YouTube ngingazi-ke as a top artist or ingoma yakhe ehamba phambili. Indaba injalo-ke umsebenzi wakhe uzophuma-ke ngeyi-4 zika-April 2026. Kube kuyi-Saturday. Igama-ke lani-ke i-album njengoba sengishilo ithi-ke Imizamo Yami. Abanye abantu-ke abafike ngesasasa elikhulu koFeza kuMaskandi, okuthe uma bavelela ngesikhathi esi-right. Uma kuyi-player lapho kuthiwa li-PK i-form on the right time. Naye kuFeza-ke ngoba nimbona insizwa nje yoribhungu eseselincane nje esenetalent, esenesikhathi eside, esimsalela endimeni. Whatever azokwenza azoku-achieve, uzoku-achieve kube idabula. Usezwaphinda wathenga nemoto. Bezimncoma nje ney'nqwale laphana ko-Facebook zibonga ukuthi esanda kufika nje umfana usenza izinto ey'nkulu kangaka. Zinkulu kakhulu izinto azenzile-ke, izinhle-ke kakhulu. Abantu-ke akube bayabona ukuthi yena u-online soze kahle kanjani. Uma uqondanisa izinto zakhe, izinto zakho zihamba kahle, izinto zakho nje zikhanya, ingekho inkinga, kuyakusebenzela. Ama-features awamaningi kakhulu. Uma ekhona kuzonake laphana emsebenzini kaFeza, kodwa iy'ngoma zakhe zigenqeza le phambili, zihamba phambili kakhulu. Usekhampanini eyodwa-ke njengoMafikizolo, nabanye-ke abakhona laphana-ke obani, sengikhohlwe ukuthi obani abanye amagama nokungibalekela. Nomenzi kodwa uwasebenza-ke ngaphansi kwale khampani-ke. Insika Yethonga yisi. Le khampani iproducer-ke ama-artist-ke atrendayo lapha online. Ama-artist ala athola ama-platinum, athola ama-gold plug, akhipha ama-EP yakhona anzima kakhulu. Le sound iyabasebenzela kulaphana kule khampani Yethonga. We can see ukuthi-ke into abayenzayo iyabasebenzela-ke. Sithembe ukuthi-ke namanye amakhampani ayokwazi ukuthi uma ekhipha abaculi bevelele, bedlale kakhulu nasemcimbini, beqashwe njengoba sibabona le way abaqashwa ngakhona. Nomshini wemali yesibakhona khona la kuyona le khampani le uFeza akuyo. So kuyabona ukuthi kwenzakalana nane-investment abayenzile-ke kulabaculi laba-ke iningi kakhulu, and futhi-ke izobuya-ke inzunzo, i-profit ngokuthi yena be-investe imali yabo-ke kulabaculi-ke. Bekuyilokho sifuna ukukuveza-ke ingane lensizwa-ke uFeza yawalanga ukuthi umsebenzi wayo yaphuma ngeyi-4 zika-April 2026. I-album-ke laphona akusiyona-ke EP. Isikahle sizodibana kuzayo ingane zakwethu. Ngiyabonga.